Ebikwato byokibwe harimo obutimba bwa kokota bwa miliyoni 6, amarobo ga miliyoni 5, obutimba bwa naironi bwa miliyoni 28, obutimba bwa monofilament bwa miliyoni 31, obutimba bwa ponyoka bwa miliyoni 1.1 hamwe n'obwato obukye obwa miliyoni 8. Hati twakwata ebitimba kubarwamu miliyoni za shilingi, miliyoni za sente, miliyoni 10 no kushobamu. Mbwenu tutera umuranga abantu abebembezi bona hari umutendero gwona ukwatana hamwe na yitwa ba FPU okurwanisa enjubembi enjubambi kirumu kandi message yinkwereza fishing community, political leaders and local leaders muri Burisa district no supporting FPU operation tukareba ngo twa joining emikono hamwe twarwanisa enjubembi ahareka Albert. Major Frank Kanzira ozwekire Lieutenant Kano Maset Kahirwa ori mukuru w'amahe agarukurwanisa enjubambi yashaba abanyabutegeki okhabara abajubi ebine kukora okurwanisa enjubambi aha mayanja ga Uganda. Muntu wotya konka finally nzo kushika ha target yitu aba bakirumu abitwotye ebi bacyangire ku bakiremeire mu njube gembi bakiremeiremu konka message hone yitwe very clear ekirikirya bagirye botse bagure ebitimba birungi twokeza mutufuginga guno murundi gulinga gwakuna wane butiyanga toche ebi bitimba bwe biti naye kivide kulo kuba nti abavubi abamu tebanaba ndoza kumanya akabi akali mu kukolesa ebitimba bino nti enyanja bali mujite enyanja teyeyongerako bunene naye abantu beyongera obungi. Major Kanzira yashobora ngo enjubambi nefereza Uganda sente nyamwingi. Fereza government hati miliyoni 10 kuno jongu biriya mutindo eze sente zone bazituma bitimbe birungi embyo kozese mbyo kujuba birungi bikabire nibitahiza na government umushoro gwa kubenu birga n'umushoro murungi ha government. It is kintu kirinka culture, embedded culture ebalimo kire kintu kizibu muno nikyo kucherero muranga akukokagambire ngo tu sensitization eba continuous egenda maiso tuinagena maiso to sensitizing. Bamumbajubi bashaba government okubahereza ebikwato birungi nko kwerukuhereza abahinje mbibo n'ebikwato ebindi. Government tetuyambire ebitimba babyokeze ati tuwe nkabasohi tukubenefitingira munka government tugisaba etuyambe etutero loan kebitimba bya loan etuheze injini tusohe na tufune muki tufune mu akasente ira mu mwaka gumutu afuirwaga abantu batale hansi wa 10 mu mato kusoha ati FP yaije hawa maiti matutito yale tamatu makotokoto amatu makotokoto gonzo muyaga bugutera accident sinkazaira abantu kufa mu nyanja karugaho. Amahe agarukurwanisa enjubambi gakatebwaho President Yoweri Kaguta Museveni omwaka gw'2017 okurwanisa enjubambi aha mayanja ga Uganda. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.